Bah, duit gua mana nih? 20.000 gua kemana nih? Aduh, pasti nih si Icis nih yang ngambil nih. Duit kan buat aja dah. Apaan sih bang? Buka. Apa sih bang? Heran tuh. Nih duit nih, mana nih? Gua kesel banget tuh. Tuh, gua 20.000 ngumpulin udah lama banget gua. Ada 2 tahunan mah gua ngumpulin, gua taruh nih, gua selip-selipin biar kagak diambil. Terus sekarang lagi corona, lu ambil lagi nih duit. Balikin enggak? Heran banget tuh. Kan ambil aja, pentit aja duit orang. Yang kayak gitu lah. Kesel banget gua. Yang ambil aja nih, kalau lama-lama gua usah keren yang begini nih. Aduh, nih gua kasih tahu lo ya, kalau nyari bini jangan yang pinter nyari duit, jangan. Lu selipin di mana aja ketemu sama dia. Gua heran banget. Gua taruh di lemari ketemu, gua taruh, gua selipin di sumpel-sumpelan ketemu juga sama dia. Iya. Makanya nyari bini tuh yang pintar nyari nafkah buat hidupin lu juga. Iya, makanya. Aduh, ini nih bahaya banget nih begini nih. Wah, aduh, bagaimana nih? Ya pesan gue ya buat lu nih, tetap di rumah, pakai masker, jaga jarak. Oke? Ya lu tetap di rumah, gue yang nggak kemana-mana. Boro-boro kemana-mana, duit kagak gamblek.